Nshuti bakunzi b'Ishyani News TV tuje mu mwanya w'amakuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tujye kuri aya makuru avugwa mu Rwanda hari inkuru ivuga ko icicaro cy'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA habereye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 abari abanyamakuru n'abakozi bo mu bigo by'itangazamakuru bitandukanye bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yanenze bamwe mu bavuga ko avuga amagambo ameze nka yare wa Mugesera wakanguriye iyicwa ry'abatutsi mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi, ashimangira ko ibyo bavuga nta kuri kurimo kuko azububi bwa jenoside. Reka tumwumve. Abacamanza basoza urubanza rwa Nahimana dore uko bamubwiye barusoma perezida w'urukiko amubwira ati vous étiez pleinement conscient du pouvoir des mots et vous avez utilisé la radio, le média qui touchait le public le plus large pour disséminer la haine et la violence. Sans armes à feu ni machette, vous avez causé la mort de milliers de civils innocents. Avuga ngo mwari muzi neza bihagije ububasha bw'amagambo, bityo mukoresha radio nk'igikoresho cy'itangazamakuru kigera ku baturage benshi mukwirakwiza urwango n'ubwicanyi. Bitabasabye gukoresha intwaro z'imbunda cyangwa umuhoro, mwateje iyicwa ry'ibihumbi by'abasivile b'inzira karengane. Ngicyo Nahimana yabwiwe, ariko nabo bagenzi be bacamanza babwira ibingibi Nahimana nuko bari banazi ko niwe muntu wari umuhanga wari warize kurusha bose mu rwego rw'amashuri. Nahimana yari umuhanga bihagije, yari afite PhD mu mateka, yari umwarimu wa kaminuza w'injijuke, yarazi ibyo akora, yari ideologue wuzuye rwose. Iyo tuvuga ideologue, amashyaka yose y'icyo gihe cyane cyane yagiraga aba ideologue. Buriya Parimehutu ideologue wayo wari ukomeye na Anastase Makuza. Nahimana akaba ideologue wa MRND n'abandi. Noneho rero reka urukiko mpuzamahanga rwa Arusha uru rubanza aho rukomereye ngira ngo murahumva gukoresha amagambo kugira ngo wice uhamagare jenoside. Uru rubanza nirwo rwabaye urubanza rwa mbere rw'itangazamakuru n'abanyamakuru rwaciwe kuva hajyaho amasezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yo ku itariki 9 z'ukwa 12 1948. Nirwo rubanza rwa mbere kugezana n'ubu nirwo rwonyine, kuko nirwo rubanza rwa reference ruhari. Urundi rubanza rwari rwarabaye n'urwabaye mu rukiko rwa Nuremberg rwo mu Budage, rwabaye ku itariki 16 z'ukwa 10 1946 ku Mudage wari umunyamakuru wari waranabaye umusirikare witwaga Julius Streicher. Niwe wenyine uherutse gukatirwa mu mwaka w'1946. Abandi babaye Nahimana baragwiza na Hassan Ngeze muri 2003 ndetse na Serugendo na Rujiyu nabababwiye. Mve ko aba bantu bubatse amateka ku isi, ubabiga itangazamakuru, abiga amategeko, biga aba bantu bazahora bigwa igihe cyose, bazibukwa batya nabi. Niwo murage basize, ntuzasibangara nta uzajya. Ndabona abanyamakuru babigana barahari rwose, niho ndi busoreze. Ariko abanyamakuru babigana bitonde bishobora gutinda, ariko iherezo nabo bishobora kuzabageraho. Hari n'abajya banyitiranya jewe bati Bizimana nawe ni Mugesera, kanyitiranya nkariho Mugesera kuko mvuga ya mateka nta rwango nigisha rwose. Uzabona ijambo mvuga rijyanye n'ibya Mugesera, hari ubutabera ribira hari nagire vuba yihuta njyaneyo. Ya sinshobora rwose kujya mu ibingibi. Nzu ubugome bw'amagambo, nzu ubugome bwa jenoside ndabuzi kuko nanabibaye muri ubugome bw'urwango ndabizi, nzi icyo bivuga. Abakina bagiye babireka, ariko hari abajya kuri televiziyo nizikorera aha ngaha ibyo bakabikwiza rwose, bagashekerwa akabeshyera umuntu akamwandagaza, ntiyite ko wabeshyera arengana kandi adakwiye kubeshyerwa. Nta muntu ukwiye kubeshyerwa no kwandarikwa. Ariko n'ubu hari abanyamakuru cyangwa ingirwa abanyamakuru babikangisha, banabikora batyo. Bakwiye kujya gukoresha media kwitonda ukigisha ariko utaroga. Kuroga ni bibi. Amakuru yacu y'akato yakomereza hanze y'u Rwanda ari inkuru kuvuga ko kuva tariki ya 13 kugeza ku itariki ya 17 Mata 2026 intumwa z'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izihuriro rya AFC 23 zizahurira mu biganiro by'amahoro mu Busuwisi.
umuhuza wa leta ya Qatar niwe wasabye ko Ubusuwisi bwakakira ibiganiro byari bisanzwe bibera i Doha bitewe n'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byashoye kuri Iran yagize ingaruka ku bihugu byinshi byo mu burasirazuba bwa hagati. Kuva ku itariki ya 10 Mata ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko ibiganiro bizabera ahandi hantu hatari mu mujyi wa Geneve, ko nta ruhare Ubusuwisi buzabigiramo kandi ko abahagarariye Qatar bazabyitabira bakoresheje video conference. Umujyanama wihariye wa Perezida wa Amerika bijyanye n'ubufatanye na Afurika Masad Basuru n'umuyobozi wungirije w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Congo MONUSCO ushinzwe ibikorwa Vivian Van bazitabira ibiganiro. Biteganyijwe ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari ukomoka muri Zambia Mumbita nawe azitabira ibiganiro. Ku ruhande rwa AFC 23 ibi biganiro bizitabirwa n'abantu batandatu bayobowe n'umunyamabanga uhoraho wayo Benjamin Mbonimpa, ariko abazitabira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibaramenyekana. Muri iki cyiciro cy'ibiganiro by'amahoro impande zombi zizaganira ku gushyigikira no kohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi kugira ngo basohoze neza inshingano zabo zo gufasha abanyekongo bagizweho ingaruka n'intambara mu burasirazuba bw'igihugu. Mu byo umuryango mpuzamahanga wize muri iyi gahunda y'ibikorwa by'ubutabazi harimo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kigenzurwa na AFC M23 kuva muri Mutarama 2025. Mu ntangiriro za 2026 Van de Per wari umuyobozi w'inzibacyuho wa MONUSCO yasuye umujyi wa Goma ageza ku buyobozi bwa AFC 23 icyifuzo cy'uko bafungura ikibuga cy'indege. Hari amakuru avuga ko AFC 23 itashaka ko ibiganiro bikomeza ku ngingo z'ubutabazi mu gihe ebyiri zasinywe mu masezerano zitubahirizwe. Izo ni y'agahenge no kurekura imfungwa zisabwa na buri ruhande. Umunsi ku munsi AFC 23 imenyesha umuryango mpuzamahanga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba mu bice igenzura ibitero bya drone, indege z'intambara n'iby'imbunda ziremereye, ubuzima bwa civile bukahatakarira. Leta ya Kongo na AFC 23 byumvikanye ko hajyaho urwego rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge rwagombaga kuba rurimo ingabo za MONUSCO, ariko ntiruratangira ibirimo. Ubwo AFC 23 yavaga mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026 byari byitezwe ko ingabo za MONUSCO zizajya kuhagenzura no kureba uko agahenge kubahirirwa. Hagiye y'intumwa zisuzuma uko umutekano waho uhagaze, ariko ibikorwa nyirizina ntibiratangira. Mu mwaka ushize AFC 23 yemeye ko komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ijyana Kinshasa abasirikare n'abapolisi barenga 1300 bari barahungiye mu bice igenzura mu nkengero z'umujyi wa Goma. Muri Werurwe 2026 AFC 23 yatangaje ko igiye kurekura abasirikare 5000 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itekereza ko na leta izarekura imfungwa zayo, ariko icyizere cy'uko zizarekurwa kigenda kiyoyoka. Amakuru ariho nuko kugeza mu ntangiriro za 2026 umuryango wa Croix Rouge yari yamaze kumenya ahantu hatandukanye imfungwa za AFC 23 ziherereye n'imyirondoro yazo, gusa ntacyo yakoze mu gihe leta ya Kongo itemera kuzirekura. AFC 23 igaragaza ko gukomeza kugaba ibitero mu bice igenzura no kwanga kurekura imfungwa zayo bigaragaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka amahoro, ahubwo igifite imyumvire y'uko amakimbirane azakemurwa mu ntambara. Reka amakuru yacu tuyakomeze ku nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel Gideon Sali yaganiriye na mugenzi we w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe amugaragariza ko igihugu cyabo kitazemera Iran gutunga intwaro zikoze mu ngufu za nucleaire. Ku itariki ya 28 Gashyantare kugeza ku itariki ya 8 Mata, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byagabye ibitero bikomeye kuri Iran bisobanura ko bigamije kuyibuza gutunga intwaro za nucleaire na misile ziraswa mu ntera ndende zarimbura imbaga mu gihe gitoya. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byamaganye ibitero bya Iran mu burasirazuba bwa hagati ku itariki ya 24 Werurwe, binyuze mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu gafite icyiciro i Geneve mu Busuwisi. Guverinoma y'u Rwanda itangaje ko Iran ikwiye guhagarika ibitero byo mu burasirazuba bwo hagati, hagafatwa ingamba zo kurinda abasivili no kubungabunga ibikorwa remezo birimo n'iby'ubukungu n'inzira z'ingenzi zo mu mazi.
Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko inama mpuzamahanga y'ibibuga by'indege mu Burayi yateguje ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere byaho ko mu byumweru 3 biri imbere bishobora guhura n'ibibazo bikomeye by'ibura ry'amavuta y'indege mu gihe inzira ya Hormuz imaze igihe yarafunzwe na Iran yaba itarafungurwa. Inzira ya Hormuz ni inkingi y'umwikorezi mu bijyanye n'amavuta y'indege kuko 50% byayo Uburayi butumiza muri iki kigobe cyo mu burasirazuba bwo hagati. Inama mpuzamahanga y'ibibuga by'indege mu Burayi yagaragaje ko ibintu bikomeje kudogera kuko amavuta y'indege akomeje kuba make muri ibi bihugu. Ibaruwa y'umuyobozi mukuru w'uyu muryango mu Burayi Olivier Janikova yandikiye komisiyo y'Uburayi ishinzwe ingufu n'abakerarugendo ivuga ko indege bishobora gukoma mu nkokora imikorere yazo mu gihe umuhoro wa Hormuz utaba ufungurwa. Hormuz iri hagati ya Iran na Oman, buri munsi inyuzwamo utugunguru turi hagati ya miliyoni 16 na 21 tw'ibikomoka kuri peteroli tungana na 20% by'ubunyuzwaho ahandi hose ku isi. Iyi nzira yafunzwe na Iran mu kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byayigabye ibitero byayizahaje bikomeye. Cyakora Amerika na Iran berutse kwemeranya agahenge ndetse biri kwiga ku masezerano ashobora gutuma iyi nzira ifatiye runini isi ifungurwa. Ibigo by'ubwikorezi bwo mu kirere bimwe byagabanije ingendo, ibindi bizamura ibiciro kubera ubwoba bw'amavuta y'indege ashobora kwiyongera. Tuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira ibihe byiza.